Bwiro bwako mlethiria wa Miru TV ntukwekune na mbere boya heri njuma ya tariki 24 mweri wa mbere mwaka ni 2025 kanko atweni kirinteto cia Miru TV muthenya bitawatiri mbabu na bamwe bawatimba bamwe bunge Daktari Shadrack Mweti nibo mirite kumusokiria nkatho nyuma yayo kuthondeka barabara imwe taunine ya Nkubu kulukini barombeti akari kureka kuringa siasa kaita kangwe tabata kumyethoni mwandiki wetu wa Nteto Jeff Ogituma na boba mwe bagwati mbaru ba mujumbe wa South Imenti Daktari Shadrack Mweti ne baumirite na kumucokeria nkatho nyuma yawe kuthondeka kamwe kabarabara muchine jojo barabara naye gatetheria bunene akristo gwita kanisene gwita cukuru ya Nkubu primary na kija cukuru ingi ntere iji karategerere kajira gaka igakabete institutions inyinge ena Nkubu primary ena Nkubu nde ena seminary ni onjire babatire kanisa egwetera ni kabete semi steramales na nyawa sisters ba na saled na consolata bando nonjireje batomaira na kwena inya residence cienyume primary ndere kinyayo no yo bakava itoke na mono nuntu nande njireje irare kuthuka buru metaro njerete giteka ndojete na drainage lakini mwankatha ai Dr. Shadrack Mweti na gututhithiria yo na igikeno getue nuntu igafaindika na ere na mera kuma ke main road ekena mamwanka seminary kathiuruka ekaumira ndeba poromoko ekaumira njirene wingi na igikeno muno nuntu tukona mheshimiwa wetu no maendeleo kusema na kutenda mbere mankucokia ria mheshimiwa wetu Shadrack Mweti nkatho nuntu bangugire onete ni njega tuthondekera barabara eje oni mono bikibiki akorare kuthirira barabara eneje ngeka matatu ana choko ciathira ngeka matatu ana ngiretaga steramare ciau na tungengireta primary Nkubu au lakini mwangana ndi nkuona kuringana na ngugera mheshimiwa wetu Shadrack Mweti atuitira bikibiki akona ndi ekathiragia mwanka choko itareta thina kuringana na gwati mbaru baba ni baugite barabara eje irari thina nene kiria aditwa no ntonjira yeje ni MCA lakini ukuona Shadrack Mweti kuringana na korera gwetu nora tuthikirire na no kwa nande era kinyererwe ya thithirwa manto jonthe na nande atugweta bwega barabara irari athina mono antu bantu aja kana inyari to batomba kumitumira lakini ngoshokera Dr. Shadrack Mweti nkatho sana tuije barabara ene county government endi mheshimiwa ona thina iria ana bakurukira ndene barabara eje ona thina iria arimo bakurukira ona thina iria antu bakurukira betumira barabara eje na mheshimiwa narua komba kubathithiria na ikyo turungi aja kumwira ibwega na kwira antu ba South Imenti bonde twete na mbere support mujumbe wetu South Imenti no ntiwo kuona antu aja barabara ene county government na igita riu rende ikarite ta ithagwa lakini Dr. Shadrack Mweti akurirwa na antu ba South Imenti ona barithirie ni ara nandi bakuromba maendeleo ya mujumbe ujo jakethira jagikirwa siasa watu wa Imenti South kwa haya maendeleo ambayo mheshimiwa anatutendea tafadhali tusiingize siasa tafadhali jo tukiingiza siasa pengine mambo yataenda sawa sawa kwa hivyo tutulie siasa kando kwanza mheshimiwa atupanyie kazi nkiripotera Miru TV mbita Jeff Ogituma bwa sana Jeff na redi bangombe batianya na igembe ibasi umirite kuria kukona ni kuria kwaniro kono ntobo agibo karia myankeni account Isiolo na Meru ntobo tumete wamba bangombe bwingia polokene bwete thirikari ni batere kuthome dia redi mbere ya kureta chanchamo mredi waba no inasio alithi bangombe patene ya Nyambene pale paithero pe miukine kana myankene ya Isiolo na Nyambene kana na Meru batongeretwe ni mwene giti wao bwana Thinkei ni baumirite na kuonania kuria kunganirwa kwao nuntu bora ngombe gukaraikia waruterene ruru thina ira twenio ni ngombe ira chaitire ira twerwe ni commissioner of borithi ikairo na itu chikora ire mwanka tha itu chikora ire kintu kera tukoromba thirikari ni rutere rwa ngombe ucha irikite gweta ntu itu chiene ngombe over 10,000 arachi ki chantu banyambere bonde na bila tukoromba nikatukoromba bana kanja atutethie na ngoya ya kwarika ura ngombe chiburite gweta kuhero haraka iweza kanavyo no tukona this time
twina ulinzi bubwega wa Mr. Langat rori ya kamweline uroreyererwa na ututhikira na rikitie wega mikakati bura kumbikana bakiaria bariuga ng'ombe cia Meru ni ciitwe inyingi muno igitene riri na bategera ikethwa cindene ya Isiolo County na Samburu County iria bakuani kumenyekana aria iri na ni bateri kwithwa igeri ni thirikari ende thina ya mwanka thaitu rino ntu ng'ombe teire iraitire imwitiere iraitire rutikija rutere rwa cioro no cietu ni burete kuthingatwa araka weza kana bino ntu ni kumenyekana kijana arairi nikende kaomba gucoka nkuruki arithi baba ni bari ndene ya Kangeta ni baugite ati operation iraberirwa ikathithwa ni batebwe kuthithwa na nikenda bakomba kwithura bena thiri na bombe gutunya antu bara bena bunduki kinyume cha sheria bombe gutunywa ciona nikenda bakomba gukarana thiri injega ni kikia gyotomari mwe bunduki cha wato ya ndoro cha wato bunduki jele ile ira ikabero na askari na thimo ure ni tonto tethitha kwa ikwa kwa Safaricom ethingatiamba bau bange barai na bau nonto tago darai mwambo mara amba kurugia thate emenyo ina bari nonto thimo yu atumirwa through Safaricom na thirikari kenda uteonga ambe yuchi bakaweta na uteamba wo bakaweta nonto signals cha thiata mwako na antu au na bari na livestock mwaka muthiri 2024 antu betu ibeira saidi na bai kuyo itwaungane twinde turauria minister wari wa internal by then our deputy president Professor Kidike ya antu witwa Kibiro kuya gutetetheria mantu yara ya kuria mikakati ya kurikaba ng'ombe ira chiyitwe no ntu ichi ng'ombe more than 7,000 na ichi amenyawa na araidi na aikweya na bangire mikakati lakini itakinyanile no ntu itware abwithia operation ireta abwithwa na still o mwaka yu kuendelea kuya the more kinya ikweya twaungukana ringi twetete Nairobi tutumira ING ari tutumira ING na iraka rumo ING na promisere pia akabwithia operation nikenda ng'ombe ira cinara na Samburu na ikwamenya guntu kuraire ciita kuirwa operation yeta thithika arithi ba ng'ombe ni barikitie kuga kubo vaccine ire kunenkanano ni thirikari inene bo batumba gwitikiria vaccine bate kumenya uri ciuita ngugi indi boria thirikari ni kende komba kubaitana ni kende bagetikiria gucancamirwa ng'ombe ciao ojore corona ya mbere gwitanirwa antu mbere bambiria kucancamwa kya kwendi turianite na that vaccination kwenda kulaunzwa ni raisi ya country wide lakini kiuria ni atiri to mwanga buketha bwina officers ba livestock bakea ba to obesity ba to endokiti ba to wiro muhimu bandra wewe kwenda kumuntwa you see right now atugiwa atiri ndawa erio vaccination erio kana vaccine ni kwenda kuya kuthithirwa ng'ombe bau bongo bakua ire ore bakuyo to endokiti no ntu bombere no mwango gathomethia muntu ukienda mwandra uyu mwa itara corona ekuya twaire turairwa kwi vaccine irea alafu twamba kuthomethua turathoma turetigiria twa muntu so thirikari tutireta thirikari gutumutira ng'ombe lakini katukuigwa na tuthomethetwe tukamenya niko baugite mwanka thai foot and mouth ni on disease ira bakuona kana juniju murimo jora bakuona jo ithirwe nchachamo ende thirikari nchachamo ira ina cio ni batikuritana arithi na arimi ng'ombe vaccination ira tukwenda ndene ya rutere na roro wetu rwa Nyambene ni vaccination ya foot and mouth murithi wa banki reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe mawa
Na arimi ba factory ya misi mikuru ibasiumirite kumenyeria kundi kimwe kira kitongoretwe ni Kathrina munini owene kira bakuwa pare na mubango yo kwangaratania arimi batikaruire kiroto kyo kya mbesa cia bonus nkeloke ni bawete batete kire Kathrina batongere no ntubotumiri bodo kubwa mbesa cio mandiki wetu anteto Andams Muturia wa Thirenja arina cio nkeloke arimi factory meci mikuru ibatumire na kumeneria kundi kimwe kira gitongoretwe ni chairman ura ruturetene yawe Kathiri na munini oke gitonga kira chia barabakuwa nikaba kwenda kwangaratia arimi kenda bareka wite mbeche cio ire bakurikana ibarite ndienda kuwa manto yara bakwaria eruare ndienda kuwa kaba uchwanjira ya uta marathi kana uta mwelekeo yo arimi ba meci mikuru arimi ba meci mikuru lengo yo ni mbecha na mbecha ike ya kuonora utithina ithireke urimi buriko shendira arawetere ni murekwe irerero itena ngatas inkwenda kwalelia anto balelie bwega muritiongwe aritangwe na kamakirwa noro mwete ngwe kampanera yaritere ngwe ya waka shens eke ya kwethia ni arero na vice chairman akiwa itaritere ngwe njia turenda twiranite ontwarire na ni lasimere kwera yario etaomba ko report ke thirikari Kenya thiatwa ko batwe torua twe tayari kuritaniria ngwe na muntu wende ura we na uweso na toritere ngwe wothe while na atwe ethire ina value of money eke ya kwetha ndorini wa mporo na aero tenda imo Kenya imo Kenya kana temo Kenya akaromba ngwe na baterwe kwewa kana te baterwe kwewa uringana na arimi Kathiri na timu yake ibarimi otalelia na rama milioni ya mbecha ire itomibika ibira bibaterwe twethe atwe no robo nene twe kuma kotin muchamani yu ararirwe tariki 6 December 2024 na imuchamani yo aria muno tutanenkerwa books of account na ria twanenkerwa books of account arimi ba umerendo no twe kwalelia books of account page 13 erionania mayani ya meci mikuru iukunerera ririao mauku ya yarionania factory ya meci mikuru ndienda kuthoma mbecha icio ngwabo ne buraikari ate itotete milioni 154 ngirima na ya ile ya 34 na chiringi 111 eune loss mayani yara yate kumenyekana nara yetete atia yari ndienda kuwa kinya company ya Safaricom ere bwithakia profit yenene ya ta milioni 10 ketari ile baterwo kwethare yoketwe lakini company ya meci mikuru tutete milioni 154 mwankane ndekere ukure ote chokio ote kwariria mbecha yu directors beto kabaneri bakiwa manto ya mega loi mwana bo ari mbai baithurite kwena wana siasa bethirite bakikira siasa mayani neyo orira bok batiumite na ramayani ya bakirimwa kaite na kuba chokerete mubunge wa ishombo kitikanisi mprabori nkatho mwana mutongori wa mugongo Dr. William Samoei Ruto ni araba wite na bethirite bepate dem no chwera ntaira thina mayani batwe tutena ontukinya boreko bakulaumu antu barabonde beire mweteko ende ni obera okita na torua ibwega kebo murungu abatharime unikandere ya ucokia nkatho cia raisi wetu nontu bo tutumira PS akeya kona kwinyangwo kura twinyangitwe ni amba baraba twinyangitie boya ileka ngucokia nkatho ki mwesimiwa wetu mporo wa bori nontu nare umwe wa timu ira yeyanirie na PS kuya kuthikirira kiriro ketu na mwesimiwa mporo natethetie murimi wa majani kuthingatira wamba bura bwe majanine na ibo ntu tukuibwega ki mwesimiwa nendelee na effort. Number 2 kwina antu atongoria muntu awitwa Labaita no moro support man directors yara yeyete mbecha chiaremi chia meci mikuru no ntu no bafandi mbecha bomba ko ora murimi wa meci mikuru na kwinonge nwe mutongoria nuo mekindori egoro ngabu nuarere antu kenda betara center 2 kuruma mweshimu mporo no ntu en interest na directors bato engire batu turi ameru toke okura kekemero tinga twa kuriukia kekemero kwa hivyo batu toku antu abakarwamira ntobie torenge neamba na itwa boraire abu mestangabu MCA
orore marane wathani wa mekindori na baita ora kwa na korombe eteke MP bakafandi akora ya muremi atena mbia chocho ke mwana chukuru atobareta mbeche u chemba chara na bathoma bakaya amba mbecha ba ora muremi na bamuchunete nderenda kwa thirikari Kenya Mheshimiwa William Ruto na Ndibute Kindeke na gavana wetu wa Meru na MP wetu Mporabori watishwa ni akora bwibwa bwa bochukume mokora Movie mwakuru mwa kumenyeka renji na ora mukuroke athuri director kibindi kembere na wito ningai mwake no ngile miongo na yele na diari kumenyeria tura mukuroke mutigairire ikire manatasi ya C12 na mandirector baba tathatu bara bombere kwithira betiwa no betete na mbere kuna muchara yo mukuroke mutigaire kuma mwake no ngile miongo na yele mwanka mwake ne turirwari oni kira kendiaretie antobeto kuona karatasi ka nkona mokoro kwa ailistine ya directors bara bako dhitheria aremi unyama company ne ya Muchemukuru Tea Factory ka tora akorewa na re mokoro kwa akwere oni otekyo nda compensate akyo ndaire nya factory mandi lonkia otekyo nya ndona ndatire nkere ya thena ndatiwa na skuru ndatiwa otekyo ndena kyo oni andi thunko maira ngeshughulikaira na bakwa ende oni bibi ondiaria indirector batwire kurewa mbeca cia mukuru kwa anto kwethira oni ni kuona benefit cia mukuru kwa ikenda ntethia na bakwa baite mukuru kwa yondera baterie kuona ibo batumaira na ibo baria batena kia na mwekoro ntiwa na ntiwa bateri kwethira bare ofisi iba ume bateri kwethira baikuo nonto inyabo nyama bo banditheretie atu turi arimi tukona lemga tuku atiri CND kuma ke president Ruto kwena mwange Mheshimiwa Mporo bato CND ndere Muchemukuru bachunguze director ba paurie nonto muntu ateo mbea ciake kwa lakini agekete tata ete kuonekana nkiripotera Meru TV kuma tiani betanda msimuturia wathirinja na Profesa Erastus Njoka kuma kaunti ya Tharaka Nithi na ritete mbitwa kriantu bawendi buboya na Kenyatta ngure bakisiasa kwa kaiwanda nikenda ndikimbithi bakona ngwe Njoka akairere nterese kiriani kirimambura ya kurura ikiwanda kya kuthondeka byakura bya ng'ombe wete iwandi bibatere kuongelo nikenda ndikimbithi bakabuneka mulimi mwambogo na wikira kirore Ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi kuonekanite kurugurwa kiwanda kia biere kuma kiri kiwanda kia Weru Tea Factory. Kiwanda giki kiambia gikirugurwa ntere cha kiriani ndeni ya wandi ya Chogu na ndeni ya gicigo mbunge kia Mara. Kwaraniria na atongoria ba guko Mara ni bambe encourage muno buria mbumba kweja kwambiria this industry side ya Chogoria. Kiaria Profesa Erastus Njoka orokurwira giti kia gavana mwankani wa 2027 mwana gitonga bongo ora kinyawa ya kurwira giti kia mubunge ndeni ya gicigo mbunge kia Mara bara bakurikia thoni gia kuruguria kiwanda giki baugite no injire imwe ya kuonania kaunti ya Tharaka Nithi no akethiite giukagira kwenda kuwa ndena gikano muno gontu kiwanda gika na factory ino nira kinyanire na ndenda kuwa factory ino ni mwe amonto mana twaugaga twake factories kana industries thino wa Mara na Tharaka Nithi ningwitikireria nko waja bo industries ni mathikagiriria migambe ya gweti ulaga mana na iguciara untu munene muno mwerekeria wa kiwanda giki David Mwenda augite bakegwa bakithondeka irio bya ng'ombe iri na kuorite mbega gutigira urimi bwa ng'ombe bugukira ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. One of the things to kumba kurutha muno ta investors ba kibanda iki Fine Pro ni ku make sure quality ya irio ira tukwenderia kariba Mara it's good quality na nitwijite also na training programs ni untu wa kumba kuthondeka urimi wao riu ni menda kwira antu metu ni tu support industry no ya ukababa ya bata muno nuntu ngumicheka niyo ni professor wa animal production na ni ngucheka irio ino buria ciikari buria iruthagwa gutisho tikati matumirite kenda mameki profit yetibo Bongo akiuga kiwanda giki gikandika mbeu mbithe nkuruki ya 200 kontu factory ino yonka ikandika anto direct and indirect anto nkuruki ya 200 kwina bala bakatha bakiruta wira guku
kwina bara baketho bakendistributaga na pikipiki na ngari na mantu mara mangi na kwina bara baketho bakendagia ndukani mantu bau bonde baketho benkurukia antu magana mairi at every given time. Nitugwatite very good feedback kiarimi bakiugaga irio jetu ni ikubateithia baingi ni bakuga ni kuongera area and our focus ni maintain quality na improve quality. Ara Professor Erastus Njoka muna bongo baugite oyo tu muthia wa kuruguria iwanda ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi hindi bakathi na mbere guchwa investors bangi kurugura iwanda bibingi ndeni ya kaunti ino. Kwina jingi nyingi twaragiria cia kuthondeka maguta ma njwiri ugitumagira avocado anto atuthi kwendagia avocado na stage jioragira nao ni tuthondeke factory anto bagatwenderia avocado tukathondeka maguta ma njwiri nayo. Kwina jingi twauga jia ndigo ikeja tuka process anto jioragira na jia terete ma broker tukathondeka chips kana crisps tukamba kwenderia anto betu no itako value addition koguo mantu mamonde tukathi na mbere kuwatana na anto bara bakwenda ku invest nikenda mantu mama makinyanire ibinda la kinya 2027 nimenda vision iria niyo meciriani ya kuthiria unemployment antu monde methro maina wera nontu industries igie wanana bara kiera kuria mbuga kuri limestone tukarotha industry ya kurotha simiti twiciritie nikenda antu metu mathi wega. Muthiani barutite mbito kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi kuri mainto bira baumba kwenderia kiwanda giki kengo baumba kuibukiria kimuturire kugwata mbeca ira ciumba kubatethia maishani mago. Na mwarimi maruthirwa industry reta wa primary industry ya kubanda raw materials ira ikende kana baba bantu bakuruta into ino Tanzania Uganda tuirutage guku na twairuta guku ciana cietu ikona bisi muntu rio na ubatarua mbeca muna akethirwa ina cio na rio kwenda kuthii Ruraya na ndeke agona mbeca cia kuthii kuona Ruraya gwikaria ate. At the moment most of the raw materials to collect kuma ke ekari by area most of our maize arimbi betu ni pale mete mpempa turathiurukaga around na tukiguraga mpempa na some of them itelemetwa at the moment sunflower and all that koguo ni tukumba kuigura in a different place but tukiendelea ni tugu encourage arimi Tharaka Nithi baumbe kurima into ira baumbe guturetera kenda tumba gukuria the industry na arimi ba area. Riu ni menda kwira antu mauku especially marinjoni ino bantu makuthie kuracha muno kugura irio ni mauka makagura baba kenda tukuria industry ino. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge kia Maharambee ta murimi wa mbogo. Na riboti ni tukinyithia muthia yo nteto cietu kadho cia mwanya kiri bara bonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakwendera kaita kathongi kaujuri ni tharimo bia murungu mwenenya beta wateri mbabu. Ufanye imara agano, Bwana, Bwana. Watanira na oni dene ya mubango jwa metameta ntuko chonde cha kiumia kwambiria Jumatatu mwenka njuma thaa mugwanja na nusu mwenka thaa 10. Tugwatanire twakane na oni ka mwathani. Mumero itwakwigire wirane ati kagita konde ntugo chionde tukenza nkuri enkwego na gukirania mpingo na kubura mpingero na gukinya ibingithio kwenjela ibobi gukinyithiria nteto ora cio tukinyela
Moroto wetu na ukumenyithia monthe mara makuthi na mbere nturani yaku ndeni ya nthiguru na kinya ome ya nthiguru tukinyite mpige kwagirithia wira bubu. Mumiru augire waigwa gempe kamutomwa kuri na nkireba iri na mungenyo niria iri na mwambukirie no tubo nikio gitumi turi Meru TV twirebete na biashara betu wakakara mata turi amwe kumatia uguri na wendia thokone cietu. Meru TV ni tititinkathi kwagirithia uthomi na wandiki bwetu kwa nteto turi ruone na mwankali wa ngine cietu cio kamati. Kawethire bambitani Faminas wa Kimathi watanea nani kirimetha yetu ya ntheto ntugo chionde cha Jumapili, Jumatatu na Jumaine ngikumenyire bora kuri kirimetha yetu ya ntheto ugoro na chentugo chia Jumatano na Aramisi owatanea nani turikane kiri mubango waturinge emerukiri tukiritha mangatheti na kumurika bora mugongo othiete na mbere ake agakiri Meru TV. Ogwatanira nani Dennis Mutuma ntuko chionde cha Jumatatu na Jumanne ndene ya nteto cha Meru TV rukiri nkoroki tochamani ntuko chionde cha Jumatano na Aramisi kiri nteto cha Meru TV ugoro. Watandira na uni terimbabu kuma Jumatatu mwanka Alamisi kiri nteto cha Meru TV muthenya kumenyethia urakuri. Watandira na Nigeri wa cheupe ntuko tionde cha Juma na Jumamosi ngekuretera nteto cha Meru TV ugoro na ntuko ya Jumapili kiri mubango ywa rumuri rwa siasa. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ya kuimba nyumba yaku na style rio kwenda. Duralong Mabati Factory Limited turi aje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati ja rangi mwanya na ja mithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ja kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi oro wisi. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong turi Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere obichine chieto kana toringere dhimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. Endera era ndomba buru ni ankunia. Ndatonya ankunia ne nkagita ni eneo hiyo ni ndaija number 1. Njukia rugono. Are twachariri twakarija na bangi biriri. Aciarirwe nturene ya Magundu ntakira ndene ya Meru.